Nizeyimana Jean Pierre ntuye muri state ya Colorado kabisa. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Nge rero hano icyo njejwe nuko ndi president wa komite ya Vegas. Okay. Ni groupe yishize hamwe y'abantu bajya kungana Vegas. Ibintu byose burya bigira amateka yabyo. Okay. Tuya kubita Vegas twapanze flight yo kujya muri Vegas. Okay. Las Vegas. Kuba yageze kuri Vegas. Ubundi dufite Vegas rero yacu tukagira n'abajenizi badukurikiye. Okay. Tukagira nabe twabatanga igihe. Okay. Hanyuma tukagira n'abasaza nabo bitwa ingoboka. Okay. Abasaza bitwa ingoboka. Nabagira ntabwo ari byiza kuko umugore ni umugore n'umugabo n'umugabo. Kubana neza. Kabisa. Kuri buri kimwe cyose. Kabisa. Ntabwo wavuga nka birabya kango umugore ngo ntabwo yantegeka ngo ugiye nzajya ntahira cyangwa ifite amahirwe akaba akiri kumwe nawe. Mbere yuko atandukana azabanza baze abatandukanye. Kuko atandukanye wese araregereta akifuza kongera kubana n'uwo babanye nyuma yaho. Turacyafite ya mahirwe yuko n'abana bacu bakiri kuri wa muco wacu kabisa. Uvuze ngo baracyumva. Nubwo agira 18 kuzamura 20 ariko burya abo waba ari mu rugo agendera ku mategeko yo mu rugo. So my people, how you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good or not do fine, man, I still told you, don't worry, tomorrow can be wonderful day, because tomorrow is another day. Yo, wagwan, what's up my people? Mumeze gute? Murakomeye. Nibaze ko mumeze neza. Hama nimba mutameze neza nkomeza kubabwira ntimucike intege. Ejo hashobora kuba heza kuko ejo ari uyundi munsi. Kuko murabizi ko bucana yandi. So ntiwihebe masaza. So mumeze gute men? Nibaze ko mumeze neza. Ndi wa muhungu wanyu African King. Yes sir. I'm back to your TV, to your laptop, to your iPad, to your phone, wherever you watch me, man, I'm back. Murabibona nkuko murasana ndabikora man. Buri munsi ukonje man sinza ndi jenyene. Imanzananye n'umushitsi. Narabwiye ko buri munsi mukibona tuyage ko mu Cast TV. Ndabazaniye umushitsi. So arazabibwire mukanya mumumenye abatamuzi nimba umuzi naho staring on wumve ikiyago atuzaniye. So urumunsi mpora ntangurangira ni what's up America, what's up Canada, what's up Australia, what's up UK, what's up Asia, what's up Africa, Medland man, what's up my people. Nibaze ko mumeze neza muri Africa man. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, bivanye naho uri man, ku mpande zose zisi, bivanye naho nyine uburi. So ndo muhungu wanyu African King ntabatindiye ndabazaniye umushitsi rero man. So umushitsi namubona n'umupapa yihumuriye iturije. So nimba utamuzi icara man, icara ufata akanya kawe uwumvirize ibyaganira wumve ukuntu atuganira utuntu n'utundi. So turagana ibintu bitandukanye nkuko uri munsi je murandabigira murantangura ku buzima busanzwe, ku mubano wa minsi yose, yani ku bintu bisanzwe. So reka rero abireka ndamuha ikaze kwanza, ndeke kuvuga menshi ndamuha ikaze. Karibu papa. Karibu cyane. Amakuru y'imisi papa. Amakuru ni meza. Kabisa, karibu mu rugo meze neza. Mu rugo ni sawa. Kabisa, karibu. Karibu muri office za tuyage ko mu Cast TV. Cyane maze imisi ndakuru. Abasaza ndabarondera muze muganirize urubyiruko, ganirize ugwaruka anyway, ariko mwamwinyegeje wayi papa. Ni ibibazo by'inahanga. Okay. Bwira abantu batakuzi za kamera za tuyage ko mu Cast TV bakwitande, urubatse abatakuzi. Nizeyimana Jean Pierre. Ntuye muri state ya Colorado. Kabisa. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Mudamu dukomeje kubana neza natwe twese. Mudamu n'abana bangahe? Mfite abana 6. Abana 6. Kandi urakuze kabisa. Ndakuze naranashingiye by way. the Urashingiye. Good. Congratulations. Aho ndaja kuja hari kibazo nza.
Isha urumva rero urakuze guys, murumva ko ari umupapa, urumva afise abuzukuru, urumva yarashingiye, urumva n'umupapa kabisa. Reka tuganire. So uvuga ko kuba muri Colorado, so yeah, so uko mubabizi jewe bijyame nibera Colorado Denver, so abantu bose mbanganiza n'abantu tuba muri community ya Colorado Denver, nk'abantu nyine twabaye mu mahanga tukazi no muri America, so abantu nyine tuba tubana mu buzima bwa misi yose. So papa, bimeze gute se ubuzima bwa misi yose? Amerika ubona gutwaye gute se papa? Amerika imeze neza, neza, uretse ko turi mu gihe cy'ubukonje bimeze nabi cyane. Harakonje cyo bituma wambaye n'ikoti, ariko mu busanzwe nta kibazo tubiragenda, nta birenze kabisa. So yeah, ibintu byose urabishima. Akazi gute, urakora canke wikorera ivyawe? Akazi ndakora amakampani hano, nibwo buzima budutunze. Okay. Kujya muri kampani iminsi yose ugakora Monday to Friday, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Okay, good kabisa. Nakanya muri weekend nkuko nguko ukabona ko usura abandi bantu, ukamenya ukuntu abantu mubanyeho ibintu nk'ivyo. Good. Wow, that's perfect. So madamu gute? Madamu nawe bakora ibintu nk'ivyo? Madamu nawe arakora, ari nkuko nyine tugenda tubisikana. Okay. Duhura gake gashoboka. Okay. Good. So rero bivuye mu byo kazi ukora mu company, nibihe bintu ujejwe muri Colorado, just nyine nk'umuntu avuga ati jewe kuko mu Burundi, naguciye mu Burundi twe tugira abashingantahe, tukagira abatama bahumure. So tuvuze nk'abatama, umutama ni wa muntu ushobora kubwira papa agenda usabira umugore, canke umushingantahe ni wa wandi ashobora kuza kugira ati je naguhuye n'ikibazo kanaka ingo untunganirize. Wewe mu rwego urumva urashingiye, urumva muri Colorado bagufata nk'umupapa kabisa. So ni gikujije hano muri Colorado. Ndaza kugaruka ku mpamvu yuko ndakubaje ico kibazo. Bimeze gute? Hano muri Colorado hari abasaza bakuze benshi bahari. Okay. Hari natwe turi munsi yabo, n'abandi bari munsi yacu, kugera ku basore batoya n'abana batoya. Nuvuga ngo twese turafashanya. Okay. Ku buzima bwa buri gihe, abasaza basaba amakwe, bakavuga amajambo, buri kimwe cyose, ariko natwe tugenda tubunganira. Okay. Kuko nyine aho batera intambwe natwe tugenda tuhajya. Twerekeza aho bari. Nge rero hano icyo njejwe nuko ndi perezida wa komite ya Vegas. Okay. Ni groupe yishyize hamwe y'abantu bajya kungana, bari munsi y'abasaza n'ubundi nabubwiraga, ariko harimo n'abasore tubana buri munsi. Okay. Twirirwa tubana dufashanya kugira ngo nyine iminsi y'icumi. Uri perezida wa Vegas? Yego. Ni iki gisobanuye Vegas? Vegas bisobanuye iki? Vegas nakubwiye ko ni groupe, umuryango w'abantu bishyize hamwe kugira ngo tujye dufatanya ku bibazo bya buri munsi byacu bya community yacu. Uvuga ngo nitwe tumeze nkaho dufashe inkingi. Okay. Ya community yacu. Community yanyu ya Colorado mbese macama. Okay. Abantu nyine twaturutse hano. So urumva numugwi wiyunganga n'abantu biyunganganije muri mu rwego mu myaka imwe mu bice bimwe, mugira community yo gufasha, mugira group yo gufasha community yiwanyu. Okay, perfect. Kubera iki mwahise Vegas? Kubera iki mutahise Denver, mutahise Colorado? Kubera iki mwahise mu Vegas? Ibintu byose burya bigira amateka yabyo. Okay. Tuya ku bita Vegas, twapanze flight yo kujya muri Vegas, Okay. Las Vegas. Aho twabipangiye twicaye, dukora group y'abantu bakeneye kujya handi Las Vegas. Numva twari bamwe, urungano rumwe. Ubwo rero birangira ya gahunda ya flight yo kujya Las Vegas, n'ubundi ibaye ya group ikomerezaho. Okay. Kugera Las Vegas birakomeza, ubwo rero duhitamo kwita Vegas. Kuko n'ubundi yari gahunda kugera Las Vegas, tukomeza kwita Vegas. Urumva izina ryahimbiwe muri Vegas, no mama mwahise Vegas. Vegas. Good.
gute iyo group man anyway guys iyi group ariko arakubwira Vegas n'abaciriyemo nyene nkuko yabivuze ni group y'abantu biyunganganije mbese bari mu rwego rumwe n'abamusumba n'aba mbese ya abapapa mbese bahumura pana batama ako ngaha bagira ama group ha group y'aba mama ugwaruka hari groupe yaba ugwaruka n'abajene uko muvyumva nyene bakiri bato hari groupe rw'aba papa urumva baba papa nyene nk'aba baba bafise abana bafise umuryango so akaba n'indi groupe y'abatama nzobazanira umutama noneho abantu umutama uyo groupe noneho papa wabo umwe bose bari respecting so aba rero ni Vegas so groupe y'abatama nayo sinzi kuntu bayita nzobazanira so abo bantu rero nibo bantu iyo umuntu agwaye akomeretse abuze umuntu agize iki ngaha muri Colorado nibo bantu baca bagufasha baca baterana bagira groupe bagatabariza hirya no hino hama ukaronka ubufasha vyihuse so nico gituma umva bakubwiye Vegas so niyo groupe okay papa yavuye rero muri Vegas niyo mpamvu mwahise Vegas je nabona nibaza ko ari Vegas nuko byatangiye okay so mwahitamwe muri abantu bangahe mu macamake mwari bangahe twatangiye turi abantu ngira twara abantu 8 ariko uko twagiye tugenda muri groupe tugenda twivalwa bigeraho tugera mu bantu 30 ni naho twanahereye no gutekereza igitekerezo cyuko twagira ama groupe atandukanye kabisa tukagira ama groupe y'abasaza abari munsi abasore bari kuzamuka nabandi bari munsi yabo bivuze ngo hano buri muntu wese afite ikiciro cyabarizwamo buri wese afite abarizwa ikiciro cye rero niho byaturutse ubwo abasaza nabo bagira ikiciro cyabo natwe tubakurikiye Vegas natwe tugira icyacu nabandi bari munsi yacu nabo bagira icyabo nabandi bagira icyabo rero ni uvuga ngo buri wese abafite ahantu hano abarizwa afite rero ikibazo kivutse ubwo abantu bose bitabaserukana uko bose dufite ahantu wow that's perfect hano turi mu mahanga guys that is perfect guys murumva iyi united baba bafise aba bantu urumva mufise united perfect urumva umuntu wese hirya no umva afise ahabarizwa kameme wow so ico gitekerezo caje wambwiye mwaricaye Vegas vyatanguye gute kugira muvuga ati twe turakeneye guhimba groupe yitwa Vegas canke turakeneye guhimba groupe izo zifasha abantu ifasha vyahereye gute just wombwira nakantu gatoya gusa nibyo nari navuzeho niyo mpamvu twicaye nyine tugupanga kujya muri Vegas rero mbega aho twicaye turi gupanga gahunda kuno ko tuzagenda niho twanapangiye umugambi rero tugize amahirwe ya groupe twakoze irakomeza irakomera tugenda twiyungura ubundi bwenge aba niho tunafata gahunda urumva ko twari benshi bashoboka udukeneye twese akatubonera rimwe niba hari umuntu ugize ikibazo ubwo twese tukabonekera kuri groupe imwe tugatabarira rimwe niho havuye rero no kongera gushaka n'ama groupe y'abantu batandukanye kugira ngo buri wese aba afite ahantu ari kwisanga mbese aje muri groupe akeneye bivuze ngo ukeneye abasore batoya wabona kabisa ukeneye abagabo bakuze baraha ukeneye abasaza buri wese afite igikundi cyose gifite abayobozi bacyo bakiyobora ko kubabona byoroha tugafatikanya hamwe gukemura ikibazo kiba cyatubayeho ari bibi ari byiza ko byose birajyana amakwe twese tuboneka haba hari umuntu witabye Imana ubwo urabyuma twese tugafatikanya ntumba hari washingiriwe byose uko wow that's perfect icyo kintu ni kintu ciza cyane so rero urumva mwari cyo mwavuga ati si nk'ubu twohimba akantu koza gafasha abantu mwabikoze cyane mwari mubona ko abantu batuye muri Colorado community y'abantu batuye muri Colorado baba bakeneye ubufasha bumeze nk'ubu baba bakeneye group imeze nk'uko mbese mwarabiravye mwavuga ati abantu barakeneye group imeze nk'uko cyane uko twabitekereje kandi urabona ko birafasha cyane wow good so wow that's perfect so muhitamo yitwa Vegas so Vegas rero uvuga ko ari groupe ifasha abantu nta bindi bintu ikora atari gufasha community ubwo nta guciriyemo ya uracuro nyishuri ico kintu mbega nta kindi kintu Vegas ikora ariko dusubiye inyuma ngo inkuru y'umwana isubira inyuma ndashaka kumenya iyo community uvuga ko ngaha muri Amerika tuba hari abarundi hari abanyarwanda hari abakongo hari abaki
abantu bo batazi kuko hari abantu bakuzi bagaca bamenya iyo community uvuge iyariyo y'abantu kanaka utubwira mbega community y'abantu ba muri Colorado mufasha muserukira n'ubu simvuze ubwoko canke iki nabahe bantu mbese bavahe mu kihe gihugu twebwe umuntu wese udusabye ubufasha ntago tuvuga ngo uyu no wahehe uyu no wahehe okay gusa apfa kuba yageze kuri Vegas ubundi dufite Vegas ariyo yacu tukagira n'abajenizi badukurikiye tukagira n'abe twabatanga igihe hanyuma tukagira n'abasaza nabo bitwa ingoboka abasaza bitwa ingoboka ubwo munsi yabo ni Vegas abajenizi natanga igihe urumva na amagrupe yose agenda atandukanye bivuze ngo rero wowe buri groupe yose wazamo uvuga uti nkeneye kiniki ya groupe iransinga ya magrupe yose abantu bakareba ukuntu bagufasha birangira so rero none yani iyo groupe nshaka kumenya muri abakongo muri abanyarwanda muri abarundi ni groupe canke is just nyene ya wumbwira mvumu mu kigihugu like nk'abantu batakuba abantu bose bagenda bisanga bishikira abantu benshi barimo ariko sukuvuga ngo wenda harabo twaheje oya ariko abenshi abenshi abakongomani n'abanyarwanda okay burya kenshi abantu bavuga rumwe nibo banisanganamo cyane so rero mu bakongomani cyangwa Kongo ni kinini n'abarundi barimo okay ndavyumva ariko nyene Kongo ni nini Kongo na Romani batutse muri za Masisi okay so birumvikana so niba abakongo bavuga ikinyarwanda perfect guys mwavyumvise rero niba abakongo bagira bavuga ikinyarwanda abanyamasisi wow guys kubereka mugira urukundo kubereka muba muri unity niko yamuva hanu hamwe niko muragace gato muri abantu bakeya canke izi just nyene niko mukora mufisu niko mwaremwe tu kumva mugira urukundo rudasanzwe ariko nanone buriya ibintu byose bigira gahunda hari naho uzasanga hari abantu benshi nk'abo ngabo ariko badafite ama group kuko nta bantu babikereye ngo babikereye rero burya ibintu byose bigira gahunda nuvuga ngo natwe iyo tutabikereye ntago byari kubaho ariko urumva kubera ko twarabikereye bibaho kandi turumvikana tujyana na rwa rukundo rw'uko twese twavuye hamwe tugomba no gufashanya hano turi mu mahanga birumvikana amahanga urangaye gatoya wakumirwa cyane turakeburana that's perfect ibintu ni byiza cyane ndabikunze so wow you're Vegas so urumva rero urumva mwe muraba ko bavuga ikinyarwanda ariko harimo n'abarundi harimo aba Tanzania mbese mwe mufasha abantu bose babanyamahanga bisanze ngaha muri Amerika mbego tugezeho wese ni mwe muramwakira ni muhira mbese ni muri Afrika mbese ni mu rugo perfect wow urumva guys nimba uri umurundi nimba uri umukongo ntuze witinye kuja muri Vegas ngo bafise ngwiki ngo oya ni home we wisange hama winjiye muri groupe hama ibintu bigende neza wow je ndabikunze ico kintu so hari kindi kibazo gise ugaruka rero so abumvise Vegas mwayumvise hari kibazo nagira ndakubaze so mwarisanze mukoreyo Vegas sivyo murisangamwo musanga ko mwokora ico kintu cyo gufasha community none nta kintu kibafashe inyuma yanyu canke nta kintu coba kivuga ati urabizi aba bantu reka tuba pushinge canke muri diaspora group muri nk'umuntu ndetse ikintu ashaka kubaza ni nk'umuntu abakeneye ko ari Arizona Utah ari za Michigan urumva ari mbese yifuza kwinjira muri group yo nyura kugira ngo yisange muri iyo group barahari bari no mu yandi state bari za Indiana okay kumbe singaho muri Denver gusa barahari wow singaho muri Colorado tubona bakitwa ko tubana nabo nta kibazo barinjira tu imiryango iruguruye tukajya dukora online cyangwa se bakaza tukanabonana cyane natwe tukajya kubasura byose tujya tubikora kandi nuvuga ngo buri wese aba yisanze nuko nta birenze cyane biri muri Vegas ni umuryango ni mu rugo
good, perfect. Perfect. So guys muravyumva rero ntwitinye. I think ibyo kintu twakibajije kandi ariko ndakibajije kandi kugira ngo mugitahure. So rero reke tuje muri ico kibazo muri deep. Every ya buri mwaka mwakoze umunsi mukuru witwa ngo ni Vegas buri mwaka kubera iki? Nuvuga ngo twaricaye dusanga ari ngombwa ko buryo umwaka ni igihe kirekire cyane. Okay. Rero twaricaye dusanga ko tumba kujya tugira umunsi mukuru tugahamagara ababyeyi bacu abaturanyi n'abandi bose kugira ngo twishimane. Okay. Rero uwo munsi mukuru dutegura ukabutegurwa na Vegas. Okay. Niyo mpamvu witwa Vegas. Okay. Uricara ukabitegura tukabiorganiza tugakora umunsi mukuru abantu bakishima tukabyina kumwa kwa warangiye ntaje kwa cyane ndavuze munezerewe man munezerewe byatari muri za gakondo zanyu munezerewe yabiryoshe kabisa. Ende muratanga n'impano zitandukanye kubera iki mutanga impano? Ni ngombwa abantu bakoze umunsi mukuru buryo umwaka ni muremure haba hari abantu bakoze ibintu by'indashyikirwa kabisa muri wa mwaka. Rero nibo Vegas twishaka akenshi abantu bajya bakora batazi ko bari gukora neza. Basanga umuntu akora ibintu bye gusa ariko atazi ko ari kubikora ko burya haba hari amaso ariko kureba kabisa. Haba hari amaso yo kureba. Ubwo rero twebwe iyo twicaye tujye gukora wa munsi mukuru tureba ba bantu bakoze cya kintu muri wa mwaka tukabagenera n'impano. Wow, yo kubaha courage kugira ngo komereza motivation kugira ngo nubundi bakomeze bakore neza n'abandi bakore neza. Niyo mpamvu dutanga izo mpano rero. Shout out to the Vegas man and shout out to the Vegas team. Urumva abantu bakora ibintu biri perfect. Anyway man haba besha TV kuri every year batanga ikirori muri Colorado. Urana baba kecuru nyine bataja muri boîte ngo baje ngo mubare baje kwishimana usanga bishimye usanga batamvye babasaza usanga bahagurutse gukora agacinya man. Kiya kintu mukora respect kasamura umva nuwa muntu aba yigunze yiriwe mu makampani atarose umwanya wo gusohoka atazi bije imbere usanga yisanze ngaha mwamuhaye umuziki yatambye. Icyo gihe nta muntu n'umusigara mu rugo. Ikabisa usanga abana bato abaki umva n'ibintu usanga biryoshye cyane kabisa. Mukomereza aho shout to Vegas kabisa mukomereze ngaho kabisa. Wow, perfect. So after iyo Jenny ico ndakwajije ko ndico nkunda kubona mbega nta kindi kintu mukora nta yindi nk'ico kintu cyo guhura mukunda gukora cyangwa murakora za nama nyene zo kwibutsanya ibikorwa? Iyo hari nk'umuntu ufite nk'ubukwe urumva Vegas tuba turi hamwe twese atubonera hamwe tukamufasha. Okay. Kuko burya ni ikintu kigoye. Yaje n'umuntu wagize ibyago Vegas atubonera hamwe n'ubundi nawe tukamufasha. Niyo mpamvu wumva Vegas yabaye Vegas uko n'abantu baba ari hamwe kandi bakora ikintu ku mwanya wacyo. Ni team yihuse n'abantu bamwe bashyize hamwe kabisa. Urumva rero iyo bigeze kuri Vegas ntayiransinga kuba Genesis tanga igihe abasaza ubwo ababyeyi nabo bafite nabo ahandi ho barizwa ubwo nabo bigahita ko byihutira hamwe umva kaciba team irahantu hose ibone bose akabimenya byose bigahita bikemukira cyane nta kibazo kindi gihari. Sharuti kabisa. Wow salute you guys. Ko n'urukundo man ko n'urukundo je kuva shitse sindigera amenya ngira ariko nzoshaka community y'abakongo nabo ndababaze numva uko bimeze. Nzobaza community y'abarundi je sindigera numva community y'abarundi ariko y'abakongo wenda yiza ariko community y'abarundi y'abarundi niyo ntaramenya. Nabo bajya bagira ibintu by'ibirori cyane. Nawo nzobashaka ndababaze tuganire ndababaze why bakoze ico kintu. Ico kintu ni kintu kiri perfect. Bega mwese muri dini rimwe canke mura abantu batandukanye? Na madina bega twe ntago tureba ku idini. Twe turagusa umuntu wari wese aje. Perfect. Wow. So urumva guys urumva ko Vegas ari team imeze neza. So cyo kintu rero ayana nashaka kubimenya details so ndabimenye. I think ko buri munsi mbonye akabaza kaje nzoza kukubaza president. So uyu niwe president wa Vegas. So umukeneye ushaka ikintu ubaza ushaka ikintu ugira iki nguyu nivyakunda duhaka nimero tugashe canke aduhe na social media ziubu hari ubuhanga TikTok, Facebook, Instagram whatever. So araduha uko bigize. Thanks Jean Pierre kabisa warakoze cyane. So reka tuje mu buzima bwa misi yose rero.
uravye tutse muri ivyo bintu muri izo community zamu bantu busanzwe mu buzima bwa misi yose Colorado ubona abantu babanye gute? Colorado abantu babanye neza. Nta kibazo rwose. Abantu birirwa mu kazi nyine bagataha muri weekend nibwo abantu bagira akanya ko kubona gatoya. Nta kibazo. Okay. So nka president, okay, birumve nka president w'iteam cyangwa president w'umuntu wazi ko wafasha umuntu mu mungo nta muntu ari geraza kubwira ati papa vyanse mungo umugabo wanje ari karango cyo umugore wanje arangoye ntivirigara bishika. Ntago hano iwacu biraba tumashe ariko njya mbyumva handi hanze bari ma state. Uri kushuanga muri Colorado nta njyane z'imiryango zihari kabisa. Ntazo turabona. Ntazo murabona. Okay. Urumva niba hari nibisanzwe ko ntazibana kumanya amahembe. Ariko ntago biraba cyane nta. Urebye mbese nta kibazo cyane gihari. Nta kirenze mbese nta bintu biraba too much. Niba hari byabaye turicara twita tubirangiza muri famille bigaca birangira. Si bimwe byo kuri ngo muraja ahantu ngo bigire ikino. So okay, tugiye muri izo nka president w'iyo clip. So vuze ko mu miryango se imiryango ukwibanye baracakurikiza kakaranga ko muri Afrika ukubibona cha baracari mu kizungu cinshi. Nuwo muco ni na mpamvu natwe twabayeho. Bo dufite nabo basaza. Bivuze ngo iyo ushatse gutatira umuco wacu baragukebura kabisa. Baragukebura. Turacyari muri wa muco wacu. Muri ya culture. Rero nta wayitatiraho igihango. Okay, good. So nk'umupapa yubatse, umupapa afise abana, wanashingira umukobwa, ufise hajya bamwita hajya tubitwa ucuvuga ngo iki? Umukwe, ufise umukwe. Ufise umukwe, urumva ufise abuzukuru. Nikihe kintu ubona coba kibangamiye ingo nyinshi zo nga muri community yacu ya Colorado nk'abantu baje tuva vyahindutse cyane ni giki cyangwa ubona ati rabizi ibintu byose biri perfect? Ntabwo ibintu byose biba perfect cyane cyane ko twaturutse na hano biratandukanye. Ariko ubona abo twaturutse hamwe ntabwo bari bakabya cyane ngo baje bafata umuco w'inaha. Oya baracyagerageza. Okay. Muri wa muco wacu. Mbese ubona nta kibazo cyane gihari. Aho njya mbona handi ibintu byarakomeye. Nta mugabo ukigira ijambo, bagore bagezeyo. Ariko hano kubera ikintu twubatse reba nabo basaza bakabatinya. Uko ubonye umusaza yaguhamagaye umwicaye imbere gukubaza ibibazo burya ntabwo abikora kabiri. Bikomeza gutyo. Rero urebye hano ntabwo byari byakabya cyane. So ni kubera iki? Ni kubera turi bakeya canke ni kubera gira bakiri muri ya mico nyine muki? Ahubwo baracyafite wa muco. Baracyafite wa muco. Urumva tugira igihe cyo guhura n'abasaza n'ababyeyi. Rero ahandi baganirira burya na wa muco nyine ubuhari. Urumva hari igihe nawe wasanga utakwivana muri uwo muco uko ntabwo birumvikana. Wow. So that's perfect. So niki wobwira nk'abagore abagore hariko hari abagore ngaba bashitse ngaba muri Amerika so bumva ati bari hejuru y'amategeko niki wobwira nko president wa timu kabwa ati niki wokumva babwira kuko nimba bitareba muri Colorado kuko ngo ibiri mu nka abambi biri mu mpene nivyo bishobora kuba no mu ntama. So bishobora kuva hari abikimukira kuri twebwe niki wo burategura community yacu aba mama ikintu nababwira buriya kubaka urugo nta muntu wubakira urugo. Okay. Kandi buri ibintu bisenye ngo n'abantu ubwabo bisenyera. Burya be kuzakushya ngo hari umuntu usenyera undi. Ntawe. Kandi ugiye mu muco w'abandi utari umuco w'iwanyu ni ngombwa urasenya. Okay. Urasenya kandi ukaregereta nyuma. Okay. Buriya iyo batandukanye n'umugabo wawe urumirwa. Wende nama nabagira mbere yo gutandukana n'umugabo ajya abanza baza batandukanye ubuzima bwo babaye. Ari nk'abagore nyine umva ngo kuba ugifite amahirwe akaba kiri kumwe nawe. Mbere yuko atandukana azabanza baze abatandukanye. Uko atandukanye wese araregereta akifuza kongera kubana n'uwo babanye nyuma yaho. Kabisa. Ariko burya icyatambutse kiba cyatambutse. Inama nabaha nimwe kubaka urugo rwabo. Bakajya bahanuza abasaza n'abakecuru bakuze bakabagira inama ntibagendere ku bintu by'inzaduka biriho ubu ngubu
ngo yumve ko yagezeyo, yumve ko nawe aho ari buri kimwe cyose akishoboreye, kuko nicyo bashoboza abagabo, yumve ko nasenyurwe nawe azumirwa, nta kintu kitagira ingaruka iyo arushenye mu kanya nawe atangira kuregereta kandi bitakigarutse. Nama nawe bakwituriza bakubaka ingo zabo neza, bakabana neza mu mahoro. Ugize ikibazo yego ntabwo habura utuntu n'utundi, bakegera ababyeyi barahari, abasaza bakuze, abakecuru bakuze, bakabagira inama, bakabahanura, ubundi ibintu bikagenda neza. Okay, good. So bavyeyi mwavyumvise abantu uzi ngaho ngwe guri umugabo ngo ibiki ngo je nshobora no kwibera single mama ngo leta Amerika ikamfasha ikamafudu stamp siko biri. Egera umvise ivyakubwiye Jean Pierre, egera abibana bamanze kukubwira ubuzima babayemwo ubwaribwo imbere yo gufata icemezo. So ikindi gute tuve ku bagore gute two kumva niki ubwiye aba bagabo. Hari aka video nabonye sinzi, hari umugabo ari trendy kuri social media yitwa Yaka Nakamwana. Wo bumuzi? Yakamwana ndamuzi. Oh, okay, good. So afise audio, so hari audio. So nk'abagabo niki wobwira nk'abagabo biyumva ko bari hejuru y'amategeko y'umugore, bumva ko batotegekwa, like nk'uyu mugabo umviriza nk'aka audio. Pasure kayise kacya ngo tuvana tuzi yego bangurake ku murongo gutya ujye wagiye waraye jamais, ariko nta cyo kitari mu okay utaragiye ni giki ubwiye abagabo bameze nk'uku abagabo, kuko hari n'abagabo bagifise imyumvire nk'iyi ya Yaka ngaha muri Amerika, ikintu yo mubwira kandi mani siko bimeze bafise kubahana, niki ubwira abagabo nk'aba Jimbere? Icyo nababwira ntago n'ubundi Imana ijya kurema yaremye umugore n'umugabo, ariko ntawe yaremye ngo asumbe undi. Uriya hagati y'umugore n'umugabo nta muntu uruta undi, ahubwo abantu no gufashanya. Ari byo wumva abantu bagiye bashyiraho ngo ni uburinganire. Uriya ni uburinganire ariko ni ukuringanira ku mategeko, urumva. Ariko umugabo ni umutwe, umugore akaba urubavu. Ni ukuvuga uko biri kose ntago umugabo ari umuntu wo kuba ko yasuzugura umugore. Oya, inama nabagira ntabwo ari byiza, kuko umugore ni umugore n'umugabo ni umugabo, bagomba kubana neza, bakumvikana kabisa kuri buri kimwe cyose kabisa. Ntabwo wavuga nka biriya byakanga umugore ngo ntago yantegeka ngo ugiye nzajya ntahira cyangwa iki. Arega nawe ugomba kumenya ko ubukeneye mu rugo kabisa, ugomba kumenya ko ukenewe, ukaza ukajya n'uwo mwanya wo kuganira n'umudamu wawe n'abana bawe, nabo baba bagukeneye cyane cyane. Rero nka hano ho turi hano muri Amerika nta mwanya tugira, urumva. Rero iyo akanya kabonetse ka weekend ugomba kuboneka, bakakubona nabo bakakuganiriza, kuko tugira byinshi cyane kabisa. Naho wenda kuri akabwo wenda icyo nabivugaho nuko wenda ari umukomediye, wenda nabwo wasanga ari komedi wenda yari ari kwikinira. Aya mani ntazakina ujya mu genge, abari seriye pro, abari seriye. Sinzi ko baravye keke gana abari seriye vyataye. Ntabwo wavuga ngo uzajya ugenda ngo utahe mu gitondo buri munsi ngo umugore ngo ugende urariyo ngiye ngo umugore ngo ntakubaze ngo waraye he, kandi ariwe mubana mu nzu. Ntabwo byakunda ivyo baba. Hano ugomba no kujya n'ikibazo, urabona, ukajya n'impanuka, ukagira ibibazo birebire, ugasanga ntarahangayitse atazi yuri. Muri make ntabwo ari byiza. Uba ugomba kugenda ahantu humvikanye n'umudamu. Usibye ko akenshi hano tuba turi kumwe nabo, tuba twanajyanye muri ako kanya gato tuba dufite aho tuba twatembereye, ariko ntabwo ari byiza. Niba hari n'umugabo ubikora amenye ko atari byiza. Aba agomba kubaha mugenzi we, bakubahana. Ariko reba ari wowe uri mu rugo umugore wawe yagiye akarara iyo ngiyo, mbega nawe naza ntuzamubaze ngo waraye he. Fata umwanya wawe nawe wishyiremo, urebe ukuntu ari kubabara, nawe niko nawe wababara. Nubwo ntabwo ari byiza. Mbere yo kujya ureba ikintu cy'ubureminga, ujya ubanza wireba ari weho kiriho, birumvikana. nawe urebe ubwo buribwe bwawe, ubone ko na mugenzi wawe aribwo buribwe afite. Rero ibyiza byawe ni ukubana gusa mu mahoro, bakumvikana, ibibazo bikarangira, bagatekana. Wow, that's perfect. Kuko urukundo si ntuba wamuzanye ngo abugikoresha canke ngo abi nk'ikigirwa mana ngaho mu nzu, tubwira nk'isafuriya woza ukagira ugashira ngaho ugakoza ibyo ushaka. Okareka. So ariko wenda ngira ngo hano ntabwo ibyo bikibaho. Hano usanga umugore ajya mu kazi mu gitondo kare,
ugasigara mu rugo urumva se nusigara mu rugo abana ntago bari burye Yeah. abana n'uvuga ngo nawe ugomba gusigana za nshingano z'umugore afite mu rugo kabisa nawe cyagiye udahari burya umugore abasiganye za nshingano zawe igihe udahari hano ndumva nta kereka wenda umuntu utameze ukuntu nawe ntazi urumva mwese muba mwagiye kandi umwe agenda undi agenda umwe akaza undi ari kugenda no kubisikana n'ubwo rero buri wese agomba gusigana inshingano z'undi yakaba yakora mu rugo ivyo nyene kenshi ariko gusa nyene hari bamwe nyene bameze uko mugabo si kenshi cane nyene bikunze kugira iki gushika good so ikindi kibazo c'amatsiko is just nk'umupapa hajya ubanye na madamu wawe ugize umuryango imyaka ingahe kugira ngo si muri 25 imyaka 25 ubanye nawe so nk'umupapa rero afise iyo myaka murambe muri famiye ubanye ukaba warasohoye umwana w'umukobwa ngaha muri Amerika si ibintu kabisa biba vyoroshe ngo ebana umwana w'umukobwa ashobora kugenda datwaye inda tabaye canke undi muntu dasohotse atagize ikimuga ukaba wararize umwana wawe mukamurerana n'umuvyeyi mugenzi wawe n'umufasha wawe mukamurera mukamusohora mbwira ni kiye kintu kabisa wiyumva nk'umuvyeyi ubonye isohoye umwana waduha akayimagika wiyumva gute biba bishimishije cyane ko urabona ubu hari ikintu cyaje cyo ku mwana ugejeje imyaka 18 abatakiri wawe ntago ukimugenga aba yigenga ariko turacyafite ya mahirwe yuko n'abana bacu bakiri kuri wa muco wacu kabisa uvuze ngo baracyubaha baracyumva nubwo agira 18 kuzamura 20 ariko burya abazi ko akiri waba ari mu rugo agendera ku mategeko yo mu rugo ntago bari bakabya rero ngo tubone wenda babibirara bitavuze ko wenda haraho wenda batananirana mu ngo ariko akenshi nkuko nakubwiye ya matimu babamo kwa kundi agenda azamuka niko nabandi b'amatimu bagenda bazamuka bagenda bajyana inama wajya muri ukabona imyaka irageze umwana ageze aho gushaka akiri umwana muzima ataragira ikibazo aguteza mu rugo kabisa n'ubuhe buhanga wova mwakoresheje n'umufasha wawe nta buhanga bundi burimo ntabwo no kuganira gusa tubisanzwe mu rugo wagira amahirwe akakumvira ko nta bindi biba birenze warenzaho wakora cyane birenze ukabona iminsi iricuma wow so muri kajya kanya ubonye tugire hajya umukobwa aje nk'umupapa kubwira papa je ndafise umuhungu yankunze arashaka kuza kumwa wiyumva gute iyo aje kukubwira ico kintu ba wiyumva gute canke nabibwira wewe bibwira mama wiyo gusa kubyakira ntago biba byoroshye ko kumva ko umwana agiye kugenda aragiye ariko nanone ukibuka ko biba byoroshe gute nagira urabyishima ukibuka ko watwaye nyina nawe waramukuye ahandi ubuti basi nuko nta kintu birashika bikakugerageza uko birashika umwana akabwira papa nabo bimutipa nkunze umwana mukumva ubu tuvugana aho yambo urumva kenshi nubwo afite umuntu bakundana ariko nawe haba hari imaje ugenda ubona mu rugo uko burya ntago bakundana umusore atarahagera wenda babaza ari benshi batandukanye ariko nawe ureba imaje tu kuntu uzibona baza uri mukuru ubu rero ageraho kubikubwira nawe baramaze kumenya burya baramaze kumvikana babirangije cyane so niye moment cyo wumva rero abikubwiye so yabikubwiye nyine urabyakira ko nta kindi wakora se cyambere arakuze yuje imyaka yo gushaka agomba gushaka nyine hahanda bakubwiye ati papa kweli kimudatevye kweli kuri kurantevye umusore ari tayari ari kuguma budutevye abimeze gute uca wimva gute ugati biseriye kweli ugira uje kurungu dufite umuco n'inzira bicamo nuvuga ngo niba abana bakundanye umuco w'iwacu nuko umuryango ujya gusaba ahantu uvuze ngo bakundanye babwirana wabo bakajya gusaba wa mwana ubwo bakomeza ariko cyane cyane imiryango nayo burya binaziranye urumva yo ambwiye ati numve ntibaja kure na kure mbese yambwiye ngo mfite umusore akanya wa kwande kamutekerezaho ugasanga imiryango iraziranye ngiye nshobora kuba ntabazi ariko famille ni ngari babaziranye cyane ati kwa kana katuraziranye bafite imicini
nta kundi bagasaba nyine. So ni iyihe moment wumva hajya baba baguhaye amafaranga, hajya bakubwiye ati thanks papa turagukwereye inka nizi, hajya babakeye akabahasha papa kiba gifatse gute? Birabahasha rero burya ahubwo bari izindi nshingano zindi ufashe kandi baba bagwaye akanoti inshingano inshingano sikure kuri umwana gusa wakagenda oya hamugashira ku mufuko nakareka ni ukuvuga ngo babana n'ubundi ugomba kubakira gute muri ayo mafaranga gute batoya ibyo ntago bibareba nawe ntibikure wowe niho umenye ukuntu kubigenza no kuntu bakira bivuze ngo iyo babyaye ugomba kujya kubahemba iyo bageze ibirori ugomba kubitaha mbese nuvuga ngo n'ubundi buri kumwe nabo ntubasoye burundu ntago ubarekura urumva ubonye undi mwana uba wungutse mu muryango wawe wawe ndi waje kugusabira wa muhungu wo washingiye burya nawe aba yaje mu bana bawe kabisa. Numva rero abana bakomeza uri hamwe nabo bomba cyane kugira ngo hatagira n'ikibazo kindi bagira udahari cyane cyane iyo uri inshuti y'abana nibwo banakubwira n'ibibazo bafise ukamenya ukuntu kugikemura byihuse. Rero iyo imiryango iribanye neza abashingiye n'abashakanye burya ntabwo ibibazo biba too much bikemura bigahita birangira bitazungurutse. Numva rero irabahasha burya nagashimwe ubundi wacu kera no kwanga ari amahanga tudafite ibikuyu iwacu baguhaga inka yanka kazabyara abuzukuru bawe bakazajya babona amata nka ukayahaho n'abandi umuko wawe nawe urabyumva nyine bikagenda uko rero ibahasha yo niyo hano yasimbuye inka ko ari muri Amerika nta nka bagira ariko nayo tuyita inka ariko kuko biri kose iwacu bagenda habonekana ko tuzazishyira perfect kongera tuye dutanga inka dufite n'ibikuyu n'ibikuyu ni iyo masisira bazi muri abatunzi bamwitungiye amaka n'ibiki. Wow, perfect guys. So mwavyumvise rero guys, mwumvise umunezero wo gusohora umwana namwe murera abana banyu mubashire ku murongo baganirize kugira ngo babe abana biki b'indangakarero babashimishe babaha ijambo kugira ngo mube abavyeyi beza. So Jean Pierre, I think turaganira bikwiriye ni nagukina. I think inzogaruka ndakubaze gutanga inka ninka ko numva gutanga inka guhemba urumva nzoza tuganire ndumva kuzimico tugane n'imico yiwanyu ya masisi umbwire ivy'imico urabizi sivyo? Ni karibu rwose kabisa. Yo so mwakoze Jean Pierre wakoze cyane kuba kuri Tuyage Komukasi TV. Guys mwakoze cyane kunyumviriza yarije African King. I hope wanjonze n'ikiganiro ubutanzo mu kugarukana hama tuganire ibi details hama nimba utazi Vegas. So uyu ni president wa Vegas muganire mwegere umuganire hama bagushe muri team hama igufashe ikugirira ibintu vya vyose. Ciao, see you next time guys. Mwakoze kutumviriza, see you next time. Hara.